ebusham for aha Ghana SMTVGH. Mesra will like, comment, subscribe, turning on notifications so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Oh no, the revenge. No, I just say the second coming. No, someone say Bible craft can say Yankupon the second coming. No, a bay just say a mobile one cassa. The second coming. No, a mobile and when to John Dramani Mahama Bana Wabano. Eye or none nebusia for all but me the besides say. Aya revenge no Obama Ghana for na. Because can you revenge pa dia. E can be did say e dimpa ye che ahonya ana yes I dem penifo kan. E dimpa e ye che ahonya. Enti senka ya papa fufuo e ba ye no wa ba beja ni din wa pepa ni din ho to say gold asan throw the din abon ho shen. Ena weja kwa oko ya papa atames ba ye di onu di owo nti no ye ntumi nka na asem bebre na niam ankoye so anka modi be hye na nyunyam no wo so wo ba ye no na wo beji ni nyina fa ye ina say ya papa de oba ye no wa mboba bre bia ono oba ye no wa mba mbebobra say wa ba beji na nyunyam nyina fa eno nkonkwada ya papa na ekufu ado e baaye wase mesu edimpa sibia ne papa baaye obebo obra bebo din egi ni din no nti eno so no edimpa no so hu hia echen ahonyade nti den no so yeye ono so din ono so de bibi baaye a ene weden weja ni din ho ugo free SHS a yenim bebi efiba Obo agenda 111 na yenim bebi fiba. Obo drones a yenim bebi fiba. Enti which means edimpa no ehu nya chen ahode. Na papa we ba ye yenim say. Na nka wo de. Oh, first one a wo ba ye no, wo se we nhia de. Wakotene fie. Wakotene fie akwakosua enema. Enti nka yenim say nka wo ba die, nka wo ba ba ye enema sonko a Ghana for better troll say eyampa say papa yi wakwa kosua ade ampa enya de tia bi no kosua ayo revenge na waba obi nkan try me papa yi ba ye ade ampa na waye oba ye de ampa na ekoso wo Ghana ho nya ye te Ghana ade ampa na ekoso me dia me hu hwio Menu mi hu she mi hu se bi den koso Diva dollar swati me pa cho mi ndi dollar ni dollar swati diva my claim mi ndi dollar mi koto adia mi di cedi na eto when him say ndra minister Asante regional minister be so lives chance say enyoma o ma ye wa Asante region no afeli oboye kumawu oboye hwan school so musi within be 1 year nyoma dan o masisi no ne ade no and I'm say and that means o ma ye adwuma pa wa Asante region pa yo I can't say Woods me no Ashanti region me nim ho to be honest with you me nim ho inti ho asem de me ntumi nka ne bebre say bia Ashanti region me nim ho aha me bibia me nim yetafo eno kwa na me ko training college no ena ye che go kwa de che ya na me ba inti me nim ho so si sa papa no so si dawe ena 2023 so no afeli muko na afeli je no so no inti kumasi asem de inti mo amu fi se mo nim kumasi no mo fa me ma no eno omo de rambo se twatwa kwa mu sa e wo guru no ade azie e ko so wa Asante region ayo inti no mo amu nim Asante region ye pa no me pa cho mo fa ma no left right center front backwards na on gini na be side ye bi me de obi sa me de me nim ho nti e bi am kwa kan bibia na makwa akoye ignorance me pese me mo obi ehu se sa na gay crampo nim be onim Asante region I me nim ho enye news enti de me kwa ma asem so no na nkufu ado so baaye no obeji ni din
ebu ede niema by ebi an say yenua ye kan say me bra right clean okay o ka kire say na ekufo ado omudi Rambos omoya Rambo style wow no me akwa kwotwem no omo ba ye den pa no maye nti when na kire wo say papa we your ba no enye we bi e no ye den oba be ye enye bibi o anase nye Ghana fo munti e no ba ye na emom no oba ma ono ene nebusua oba ma ne ho ene ne nua Ibrahim say Ibrahim be ye billionaire na watoto private jet e bimbada na yaka na wakacha Ghana fo say enye we ya enkenye John Dramani Mahama ene ne nua convoy yo yate no mo de wow mo di chiechia ni pa so e kan kwara isi akwama so ba ko cry I think say emu ye me ye because noise ne doso obai say onu ni nua John Dram ye kan say Ibrahim Mahama omo ba be wia oman abo man from no mo dia enrichi omo ho na enye sa na ekufo ado ba ye wo wo man ni mu wen tu kwan anko ba bia adenti na sa black voter no pa won kwana na ekufo ado administration ho na mun konkosi nkunwa na kan chese na ekufo ado black voter mepe na mo munua ba ye ho na ya pone ama na me bisa se time na ekufo ado ewo so no na papa no na jeta cement na omo nta na wenye sika amfa nkoto private jet with few years aninu ba ye we kukuru sika twitwi dia ache say wo body nkra me body nkra na kukuru mi abo nti I don't want to mention it na odi akokoto sa private jet ya ba besiwa everything tell bibia catch everything tell us say papa we all ba no now the cow banga emra che osu tua ho akani nya moment to €200 $200 there be unya €1,000 a fakokre unya €2,000 a fakokre now so shit so nya kre because John Dramani mama amamu na obu no eye aza amamu eye fake no quality enye dey enim ko hwe Tanzania hwe Kenya hwe Nigeria hwe Cote d'Ivoire hwe South Africa baby musika no ewo na bibia no eche se atofo si nim nyansa sene sankofo no eso governor no masifo no nyina to ye Ghana ni na wote abrochire na wo ye aduma na wo de ka obanga e maka ne na wanim bia 5 years 10 years samre na John Dramani mama tu sam anamo wo no wo so bobo osika no ne fa kresa debt ni nyina Dr. Baumia beba 2020 ayi no na wo ne ka bia na wo so wetima nyeska ade ayo project because amembo na nkofo ni bu no kwale no mo nka no kore enche Ghana fo na nam se o mame man centrofo bi ni nkofo bi sika mo madi amen na sefo no Ghana fo hu ni mo ebri na emre di anim no Ghana fo be hu eniema be brebe hu John Drama o say I study John Drama ni mama wo kwa dwabo asekro timpejanity 1 year pe o timpejanity because ensem o kanyina wo hini bia onam biala o kase on timpejanity nhwe ne manfo ase no osisi ni trase ase una wo se bibi koso how say oh my Ghana yetum tua chicha foka how say oh my Ghana yetum tua nurse foka hwe empanyidie ye de maw na wo ye wadwe so bebo man ne kro no a di eniema ebani se ye de panyidie maw o ma me awu agya nkra miensa o ma me wo dan wo Uniba o ma me tia se ojeje dan ne sika na orehwe nkra no e ma nkra ne tim kwa apam secondary school mu koba o ma me wu na abedi na de a afa de onua mu ntim nko apam secondary school o ma me dan no so o ye abusu am ye so ade obusa ah ma me tia se japade o ya na odehwe nkra eye den na ebedi unsem 1 year pe ntim fa hwe o man ba no e chese nkofo bi elodu musika sie nkofo bi bom kro ti Ghana fo abusuafo wo biamfa the destiny uti abrochira enye duma gidi ukoje £1,000 na do mama no te ho no ma 100 million no na sesa no na busuafo de kototo ne ma akese no tim wo yes I a mistake wo de ka
ewe America bia Canada we adwuma samre ene che wo tua ho aka ukobusa financial yi bi obeka cha say yes samre na che wo tua ho aka because John Dramani mama ba London no o se Ghana sikasema ayeyie odi sikana ba phone to obe wo tua Ghana ka eti so no kro no ye oman no so wo tua Ghana ka wo so di unya sika wa brochira wo di ka ko bank na change contract na tuatua na mfiri ho because wo sika na ade ko Ghana no national health insurance on fa bi ntua ma wo mu a nurse for on fa bi ntua ma wo mu a teacher for on fa bi ntua ma wo mu enti and then na kufu ado time wo ko hospital ye bo ye je Ghana card na you information ma ene ni nyina wo twem wo ti abrochina wo ye aduma na wo send sika no ko fie fa so bia ne so kifu sika die mesumet makana no pa ya Medas. tia oni mi aba na ebusuafo nyina Me ko fa so bia ne so Edwin, when Wycliffe for the autumn say, politics in India, media church and I na time some analysis how moyeno, and musomission amoyeno. And bois Emma or mine, ubi nima ubichere, and mubin so effa and your mapa at 200. But all page in this one and like it, bit me a share, but men like it. You know, and no so any idea. Where's Jerry? My name is Kashmo from Jamasa Buene Matonoso. We were not happy. We, the unemployed nurses, President Mahama promised us that there will be automatic postings. That is why we voted for the NDC. But now, different story altogether. Wafake, no plan station. Also, according to President John Mahama, from Ghana to Ukraine, 7,000 kilometers. From Ghana to Iran, 9,000 kilometers. President John Mahama, please, I want to know how many kilometers from Accra to Chibi. Where is McJerry, good morning, and trust all is well with you. Scandals everywhere. One chair is 380 million cedis, and Brahma, just be honest with us. From the day of the elections, we're Makai Dada, Nanasam, Senegal, Minkaimbium, and rather by Makai. Masawood Edifri Komasa Bantamasa, the lies and propaganda of the NDC in their quest for power is making the majority of the Ghanaians lose confidence in politicians and less our trust and confidence in the MPP. Our kind of Senate West say the majority leader must be properly briefed before speaking because he is exposing the NDC to public embarrassment. He didn't listen to the president's own promise, describe the teachers' licensure exams. Young teachers were giving clear assurances. Yet, what we see now are excuses and unnecessary complications. Complications. Gomez Adomi Piletu, so number Fenyo is right. No matter everything, the MPP will bounce back stronger. Inshallah, kudos to Hajia Safia Muhammad, next MPP, National Women's Organizer. Where's McJerry? From tomorrow to Monday's long-standing holiday, is the Tourism Ministry organizing something even locally for people in the rural areas? Depression and boredom are killing people. Bright boy, the free Israel alumna. Vamaka say, your holidays in the Fridays, you know. And I say, you see, weekend, the Mondays, you know. Tourism Ministry, in Ghana Development Authority, in Ghana Tourism Authority. Woman package no manka we say be 1 month ago na ka masha say package bibi e dey ma the local tourism say Cape Coast baby kwa na modi e be kwa na eche say modi atena dey mu kra na ye gu from eye that is sikaba ye tuatua bia 100 series bi kra say o man be nya bibi kakra. So because when the advantage I say taking the boost to the local tourism. So maka say nya say ye kwa ji ye ne kwa da ji ye ne keke and then you na ka ye tu ne ye kwa organized by a Ghana Tourism Authority. Na ye ko every gardens kwa na ye share ho. So ana say dukrum ho na ye kwa safari ho baby. Na mo ye ne sa na price ne kra na aba from ama ye mu bi ne nyina na join the trail ne ye ko. Se paga baby ana ye kwa tena paga ko petuos afi ne confirm bi na den chemi ne ye di ne ho agro ne ye tete ne so. Eti Ghana Tourism Authority Ghana Tourism Development Company say wo ho. And ye Ghana Ministry of Tourism nankasa. Monya packaging for my way long holiday ye nya bibi say ya packaging kama Thursday anumre. Thursday I will so by 2 na ke ye 2 ne ye ko. Monya bibi man. Oya ye beko.
Emfa mo local tourism. Ukodru kwa betua say 20 cities crown na betua. We nipa 100 na ekọ ekura say 2000 meja to. Local economy. We do the princess. Na kakoso mo do the princess yi. Na cha do the island na special package. Na cha say ye de koya kofu do the princess yi. Ni eteswa ni agi ni live band de koso we. Ya kodo the island so a ye wi aba be da de chi a yesa di na kire ba bi foforo. Rade. You take advantage and from boosting the local tourism. Why? Okay. For me ba.